Btcआव हाग्रा ओनसोल दानस्रांना सिलिंखार खालामनायनि मोनसे गेदेर जाहोन जानानै फैदों। चिरांनि रुनिखाता हाग्रा मावख' गाग्लोबनाय जाथायनि गोहोम सुग्लायाखै। जाथायखौ लानानै सोलिगासिनो मैखोम बिजाथाय। जाथाय थावनि नायदिंदों BPFनि मिरु सानथालि सेलनि मोनसे सांग्रांथि दोलो। बिथांमोनखौ मदद खालामो BTCनि सायख'जानाय MCLA एबा जायगानि थान्दै नन्दलाल मगर बिथाङा। जाथायखौ लानानै गुवारै सुलाद लाना बुजिना लायो BPFनि सानथालि सेलनि दैदेनगिरि बिथांमोना। আমি ঠাইত ঘূৰিছোঁ, দেখিছোঁ, বুজি পাইছোঁ। হয় অলপ ভুল বুজাবুজি হৈছে। रायजोफोरा जिंगा सिनांगौनि गोनांथि गैया। बेनि गेजेरावनो दुथां सुबुङा गाज्रि थासारि सोमजिहोनो थाखाय जायै जाथाय नंखाय खौरांफोरखौ भिडिअ खालामनानै रायजोफोरनि गेजेराव गोसारहोयो। बेनिखायनो नंखाय भिडिअआव बुंनाय बाथ्राफोरखौ फोथायनाङिनि खावलायो। रायजोफोरखौ सांग्रां जानोबो खावलायदों MCLA नन्दलाल मगर बिथाङा। ৰাইজ আতংকিত হ'ব নালাগে আৰু ইয়াৰ মাজত বহুতে কিছুমান দুষ্ট চক্ৰই এটা বেয়া পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবৰ বাবে তেখেতসকলে নোহোৱা আৰু মেকিং নিউজবোৰ বনাই পেলাই তেখেতসকলে আমাৰ ৰাইজৰ মাজত বিয়পাব পাৰে, যাতে সেই আননেচেচাৰী ভিডিঅ' বা তেখেতসকলে কোৱা কথাখিনি যাতে ৰাইজে ভুল নাযায় আমি আহ্বান জনাইছোঁ। BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिया गासै हारि माहारिखौ लानानै खामानि मावगासिनो दं आरो बयबो खौसेयै खामानि मावगोन। रायजो राजाफोरा जेबो जिंगा सिनांगौ गैया। लोगोसे जाथायाव सरासनस्रा जायफोर सुबुङा दाय गैया बिसोरखौ आयेननि दारै हगारना होनोबो खुंथायखौ खावलायो। প্ৰশাসনকো আমি আহ্বান জনাইছোঁ যাতে যিবিলাক ব্যক্তিসকলে জড়িত নহয় সাধাৰণ ৰাইজক যাতে তেখেতসকলেও সুবিধা বুজি যাতে তেখেতসকলক আইনী ব্যৱস্থাৰ মাজেদি নিৰ্দোষীসকলে যাতে হাৰাশাস্তি নাপায় সেইখিনি যাতে নজৰ দিবলৈ প্ৰশাসনকো আমি আহ্বান জনাইছোঁ। हाग्रा ओनसोलखौ रावबो दानस्रांनो नाङा। हाग्रा ओनसोलखौ जों बयनोबो नांगौ। सिखना जोहोलाव हायुङारि हाग्रामाखौ जों बयबो जोथोनै लाखिनांगौ। सिखना जोहोलाव हायुङारि हाग्रामानि सिमाखौ थाबैनो हाग्रा बिफान आरो सरकारा थि खालामना होनांगौ आरो सिमायाव खुन्थिया गायनानै दोननांगौ। আৰু আমি আহ্বান জনাম ৰাইজক যাতে আমাৰ বন অঞ্চলখিনি যাতে ধ্বংস নকৰে। আমাৰ BTC অথবা বডোলেণ্ড অঞ্চলত থকা যিখিনি বন অঞ্চল আছে তাক আমি যাতে ভালকৈ বচাই ৰাখিব দায়িত্ব চবৰে আছে। ফৰেষ্ট এৰিয়াত যাতে এনক্ৰচ নকৰে। যিখিনি আমাৰ চৰকাৰে তাত সুবিধা দিছে সেইখিনিলৈকে মাটিখিনি যাতে তেখেতসকলে সীমাটো ক্ৰছ নকৰে। जाथायखौ लानानै सानथालि रायजोफोरा जिंगा सिनांगौनि गोनांथि गैया। जोंहा सरकार दं। BTCआव हाग्रामा महिलारिनि सरकार दं। सरकारजों सावरायना जों जेंना सुस्रांगोन। मख'जाथावना दि जाथायाव जायफोर दाय गैया बिसोरखौ खादोंब्लाबो हगारना होनो खावलायो BPFनि मिरु सानथालि सेलनि दैदेनगिरि बिथांमोना। लोगोसे गोजोन हमथाना लाखिनोबो खावलायो BPFनि सानथालि सेलनि दैदेनगिरिया। আমাৰ চৰকাৰ আছে, ৰাইজে যাতে কোনো ভয় খাব নালাগে। হাগ্ৰামা চৰকাৰক কি ক'ব লাগে, হাগ্ৰামা ছাৰক অনুৰোধ কৰিব লাগে, সেইটো আমি ছাৰক অনুৰোধ কৰি ফালে ইয়াত যি সমস্যাবিলাক আছে সেই সমস্যাবিলাক যাতে সমাধান কৰে আৰু নিৰ্দোষীবিলাক যিসকল নিৰ্দোষী আছে এই নিৰ্দোষীবিলাকক যাতে কৰায়ত্ব কৰিছে যদিও তেওঁলোকক যাতে এৰি দিয়ে অতি সোনকালে আমি চেল তৰফৰ পৰা আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। जायफोरा हा गैजाया आरो सरकारि हायाव इनायै हा दखल खालामनो नाजादों बिसोर सुबुंफोरनो आयेन बायदियै फसंथाय होनोबो सरकारखौ खावलायो। हाग्रा ओनसोल सिलिंखार जानो नाङा आरो बे जाथायखौ हारियारि लोब्बा लानानै बाथ्रा बुंनाङिनिबो खावलायदों। মানুহবিলাক যিসকল ভূমিহীন বুলি আছে, হয় কিছুমান মানুহৰ এনেকুৱা আছে কিছুমান আমাৰ বান খহনীয়াত
কিছুমান মানুহৰ মাটি বাৰী নোহোৱা হৈছে এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত হয়তো কিছুমান মানুহে তাতে গৈ ফালে তেওঁলোকে মানে দখল কৰিব বিচাৰিছে এইটো আমি অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ যিটো চৰকাৰী আইন মতে তেওঁলোকক চৰকাৰী আইনে তেওঁলোকক মাটিবিলাক ক'তবা দিব আৰু চিৰাংনিफ्राय निजोम दैमारानि हेफाजाबाव निउज डेस्क रिपर्ट असम लाइभ 24